Jirriżultaw provi li l-Power Station tal-Electrogas kienet miftema mal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013, jiġifieri qabel mal-Labor kien elett fil-Gvern. Flaqa tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi kompla jkun diskuss il-kuntratt ta' din il-Power Station fejn xed il-konsulent tal-Ena Malta David Gallia u l-Awditur Ġenerali Charles De Guara li qal li kull gvern joħroġ mill-kuntratt tal-Power Station ikollu exposure ta' 417 miljun euro u jekk dan isir ikun il-gvern li jibda jopera l-impjant. Qudiem iċ-Chairman tal-Kumitat Beppe Fenikadami, David Gallia spjega li kien il-Project Manager tal-proġett tal-Power Station tal-Electrogas u li kien jirrapporta lil bord tad-diretturi tal-Ena Malta. Qal li ilu ħabib ta' Konrad Mizzi sa mill-2001 u li kienu nataw diversi direct orders lill-kumpanija tiegħu Beat Limited. Kompla li għalkemm fl-2013 u ma kellux jaqsam mal-Ena Malta, Konrad Mizzi kien talbu biex jagħti proposti għal manifest elettorali tal-Partit Laburista dwar l-enerġija. Kien hawn li Beppe Fenikadami qal li dan juri li l-impjant tal-Power Station kien diġà miftijem minn qabel mal-konsorzju. Fil-fatt sa minn qabel l-2013 il-Partit Laburista diġà kellu fideh mudell ta' kif għandha ssir il-bidla fl-enerġija. Il-konsulent tal-Ena Malta qal li fit-tħejjija l-proposti fil-manifest elettorali Laburista ipprepara xi ċifri. Dak iż-żmien ma kienx jaf li l-kiċ Kembri. Kompla li wara li tal-parir li l-Partit Laburista fl-oppożizzjoni u kien avviċinat miċ-Chairman Eżekuttiv tal-Ena Malta biex jagħti kontribut fil-proċess tal-Power Station. Fil-fatt aktar tard u nħatar Program Director.